Angibingelele babukele enhlana sezantsi yimi lona udokotela umngcwabo uyahlehla Nkosi yami ngifisa nje ukuthi Nkosi yami hey udokotela usalo enikhonzile mina nasebusuku ngihlala njalo ngikhuleka ngihlale njalo ngicela noma ke sibona uSathane uma engenhla naye uyayifuna indawo yakhe kodwa phela ngeke alunge yazi ngeke alunge nakho ke babukele ngifisa ukunixoxela khona nengifisa ukunitshela khona ama-product asatholakala, ama-product asenza kahle, ama-product asafika futhi kuwo. Mangabe kuwukuthi u-odile i-product online, ngiyayicelela phela Nkosi yami, yazi ngiyayicelela babukeli. I-product uyilandele ngoba isijika phela i-product mhlawumbe eCape Town seyiyajika iyabuya iza la usukuphinde wena usufaka kusuthi no ayifikanga i-product hayi siyalimala phela nathi bakithi ayinabe ijikisa nje beyibuyisa sekufuna siphinde siyibuyisele sekuhenye futhi imali ngiyayicelela bafowethu mawazi ukuthi uodile i-product yakho la kadokotela umngcwabo make sure ukuthi ifoni yakho uyayilandela futhi uyayibuka ekutheni any message engenayo be aware of yona ngoba lokho kwendapha ukuthi ama-product sewayajika yabuya mina umnikazi we-product sewuyabhala ukuthi i-product yakhe ayikafiki kuye noma ayifikanga kanti i-product ijikile hayi babukeli kubuhlungu kakhulu phela nakima kubikho mnandi yazi nje mangabe ngithola imali yakho mangabona ungasalanda i-product kungizisa ubuhlungu lokho ngiyayicelela phela asibukeni phela amafoni wethu uthi abhala ukuthini angithi phela ngiyayicelela udokotela lona amandla omgoda ayajika yabuya uno-WW yajika uyabuya hayi akumnandi kanjalo ngiyayicelela niphila nje nonke enhlana sezantsi umhlaba wonke iy'nombolo zami kuso-073 219 664 hayi ngiyanithanda phela